Danas je na redu šema broj 2, da kažemo za narodnjake i dvojku. Šema koja je malo duže, ima više akorda, ali funkcioniše po istom principu kao i šema 1. Ako ne možete da zapamtite po akordima kada menjate tonalitet, onda zapamtite bar vizuelno. Uzet ćemo isto G-dur. Šema glasi ovako. Nebitna je sad koliko puta ide svaki akord, ali je bitna struktura akorda. Znači imamo G-dur, H7, E-mol, A-dur, D-dur, G-mol, E7, A-dur. Znači još jednom, ova malo duža šema. G-dur, H7 ili H-dur, E-mol, A-dur, D-dur, G-mol, E7, A. Ista šema može biti G-dur, H7, E-mol, A-dur, pa bez D-dura G-mol, E7, A. To je isto dosta česta šema. Imate jako puno u narodnoj muzici. Ukoliko sad, na primjer, pređemo na A-dur, to je isto. Znači, vizualno zapamtite. A-dur, pa cis, fis-mol, H-dur, E-dur, A-mol, fis, H. Znači, isto je. Isto možemo da izuzmemo ovaj E-dur, pa da odmah pređemo na A-mol, na A-dur. Izvinjam se, A-mol, fis, H. Znači, šema jedna je, a druga je bez E-dura. Da kažemo, to je šema broj 2, da kažemo ovaj prstored. E sada kada uzmemo C-dur, znači to je C-dur, E7, A-mol, D-dur, G-dur, C-mol, A-dur ili A7, D-dur. Znači, C-dur, E7, A-mol, D-dur, G-dur, C-mol, A7, D-dur. Često se koristi ta sedmica umjesto dura, nekako malo da, što bi se reklo, zamaže, odnosno da neku lepotu numeri. Isto ćemo odraditi samo bez G-dura. Ući ćemo u C-mol bez G-dura. Znači, C-dur, E7, A-mol, D-dur, C-mol, A7, D-dur. Eto da kažemo, to je šema broj 2 sa, da kažemo, malo više akorda. Šema može da bude iz G-dura također i G-dur, E7, A-mol, D-dur, C-mol, A7, D. Znači, umjesto ovog C-dura može da ostane G-dur. G-dur, E7, A-mol, D-dur, C-mol, A7, D. Eto, otprilike to je to što se tiče te druge šeme akorda, što se tiče narodne muzike i dvojke. Može ta šema da se primeni dosta i na druge ritmove, isto za narodnu muziku, ali eto da kažemo neki princip, odnosno neka šema po kojoj treba da se otprilike vodite. Eto, to je to što se tiče šeme broj 2. Ukoliko ima pitanja, tu smo da odgovorimo. Ukoliko znamo, ukoliko ne znamo, snaći ćemo se svakako za odgovor, a vi nam pišite u komentarima, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!